assalamualaikum. Nyo bertempat di Vancouver di Surrey. Nyo adalah sebuah acara berarti halal food di seluruh Kanada, berarti seluruh makanan halal yang termasuk yang paling terbesar halal di Vancouver, BCMA Muslim. Brother, can you take a photo? Yes. Oh, you want me to take a picture? Oh, you take a video. Hello. Okay, hello. Hello, This hello. is the biggest Muslim halal food Mashallah, festival. brother. Mashallah. And come Where are you from? Are we live? Me? Yeah. I am born here, but my mom's from Fiji and my dad is from India. Oh. Looks can be deceiving. I'm from Aceh. Assalamualaikum. From where? Aceh. Where's that? Aceh, Indonesia. Oh, Indonesia. It's the biggest Muslim You want me to population. take a picture? Yes, brother. No selfies, eh? No selfie. I always take a selfie. But the guy says, take a picture. Yung festival makanan halal terbesar. Woo! You guys missed it. You guys missed his driving, yo. Okay, brothers. This year when we had Berarti halal food mata bodohnya. Yang food Algeria. Algeria kampung Sidan. Yang Aceh, Pak Ledro Aceh. Nyo Aceh. Berarti India. Tapi jangan bangsa-bangsa lagi sama yang seluruh. Bandung yang paling raya di Kanada, komuniti Muslim paling raya. You guys there, all you guys there, come forward, fill this space. Perfect, come on, you guys. I don't bite hard. Come on, a little bit further. Come on, guys, fill the space. Perfect. All right, you guys are good. All right, now this next act, I need a volunteer. You have your hand up first. Come on in, buddy. All right. What's your name, man? Sorry? Basil. Big round of applause for Basil, everybody. Algerian Turki es krim dan cukup banyak line up. Tempat laku brisket. Where's the blame on you? Go ahead. Wangi-wangi, menyanyi lagi menyanyi Arab. yeah, exactly. Dan Japanese halal. Oh, Japanese halal. You know the Ke Jepang pi halal. Berarti di Italia. Ini biryani chip, biryani. Tengok kalian tak Aceh. Tempat es krim Turki yang paling lepas. Ya. Es krim Turki. Yo ke dalam. Halal festivalnya blueberry itu halal, memang halal. Hamburger halal, cuma di panjang-panjang festival line up. Assalamualaikum. But I just want to check it. Rumah minum area tadi. Yang Middle East. Central Asia. Yang air.
krimnya anak dikit. I got 10 to Muslim. Oh my god, drone. Hey guys, let's go. Oh, halal. Halal bag. Everything halal, you know. You guaranteed. Hai, Java dog pina halal. Zurai pat na puikunan Java dog. Tukar hawa ke. Bubble tea jika halal. Yo ya hanang Morocco hantar na baju dia udah. Saya kuda apa dah? Okey, yo nak jap tadi. Turkish estate, orangnya hana kena penuh. Hana penuh. Line up ramai dah. Yeah. Ice cream. Leka. Eyak. What is this biryani? Hana jadi ada baju baru. Kak Ilham, cik darah. Jadi penduduk Kanada berarti sekitar 20 juta lebih, berarti 15% di Muslim. Memang tersebar di seluruh Kanada, termasuk yang paling jai Ino di Vancouver. Dan kamu belum tanya macam Ino paling ramai Ino na kita Ino menang bertu di jurtu hati anak miat. Lebih kurang. Manca negara makanan seluruh dunia. Makanan Islam dari Kroasia, Athena, yang Muslim, Bosnia, dan Rusia. Okey, sambung balik. Lelo. Excellent. Stay there. Alhamdulillah. Wallah. Okay. Kesha. No, you have to go there. Lika. One more time. Yang empat untuk orang agam semayang. Memang Nanggro Kanadanya adalah Nanggro Cafe yang termasuk di 30% kafe, tapi cukup dijaga untuk keberagamaan. Di tempat disediakan burung semayang empau di tengah-tengah kota sore. Dan kian kadang-kadang nak dengar info mereng tiba di pelaku orang Islam, tapi minyak Kanadanya alhamdulillah yang untuk seluruh bangsa. Anak masjid yang Muslim, seluruh bangsa dipelaku dengan nilai yang sama, di tempat lagi dan dijaga alam, termasuk polisi tanya awak Muslim, rata-rata Muslim mandul. Ya. Musabah berarti keberkahan bagi orang tayang Islam, bagi orang di tempat di urung kai kalau tempat yang teruk siap baju makanan kena ke mesti orang Islam pun. Dari seluruh bangsa penasaran ini rata makanan-makanan. Yang gorengan berarti sekelain itu naudip tanya berarti benarlah respect, saling respect. Nang kita nyo, nang gerong tanya naik jak wak luam dua drobe. Kan tempuh putar guna putar. Benarlah saling kita respect. Jadi kami tanya berarti makanan karena mandu rasa
video ka selesai. Berarti disponsori oleh Muslim Food Bank, Al Nazir Travel. Kalian dah menang untuk umrah. Iyo di halal di British Columbia. Rangkaian berarti sekelas info berarti festival halal makanan halal terbesar di Amerika Utara yang dibeduk di Vancouver. Pak Yo Kusundu Rinang semayang, yang berlian semayang. Bagi lamanan, assalamualaikum.